Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Abahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo ku munsi wa gatatu itariki 18 mu kwezi kwa gatandatu. Indongozi y'ikirenga mu gihugu ca Irani Ayatollah Ali Khamenei yaburiye Amerika kwizohura n'ingaruka Washington ninjira mu bikorwa vya gisirikare vya Israel. Impunzi ziri mu nkambi zo mu Rwanda zivuga ko igabanuka ry'imfashanyo yatangwaga na PAM ryatumye ubuzima burushaho kubakomerera aho bari mu nkambi. Byagize ingaruka cyane, ntawe bitagize ingaruka. Abakiriya nateganyaga n'abakiriya bo mu nkambi, kuko ino nkambi yacu nini cyane. Ubwo rero amafaranga PAM maze kuyagabanya, habaye ikibazo nyine cy'ubukene n'inzara. Muri aya makuru kandi turabwira amagogo bamwe mu Barundi bacamwe bagerageza kwinjira mu bihugu bigize ubumwe bwa Buraya baciye mu gihugu ca Belarus. Twatanga uburyo nkonka abapaseri kuva ngaho taxi gushika aho hantu gushika mu iryo shamba ugifatwa urumva yuko umanza guhanwa ukubitwa neza nyine bakaguhosha vraiment. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore. Aya makuru ayobowe na Mark niyo nkuru. Idoni David Jose ni mukanya Jacques Nitegeka aje kudushikiriza yavugwa kwisi. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yateye twatsi bisabwa na President Trump ko Iran igomba kumanika amaboko ikitanga. Ibi yabivugiye mu ijambo rya mbere kuri televiziyo kuvaho Israel itangiye gusuka ibisasu ku gihugu cye. Khamenei yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziziboneraho niziramuka zinjiye mu gikorwa cya Israel cyo gutera Iran. President Trump mu magambo ye yavuba ntiyemeje niba Amerika izabikora, ahubwo yagize ati nshobora kubikora, nshobora no kutabikora, ati ntawe uzi icyo nzabikoraho. Yongeyeho ko Iran yagombye kuba hari icyo yagezeho mu rwego rw'ibiganiro igihe ngo yari gifite ayo mahirwe, none ngo ngubu isigaye itakiri kirengera. Hagati aho Israel yo ikomeje gusuka ibisasu kuri Iran ku munsi ugira gatandatu, aho ivuga ko yangije ibiro bikuru by'urwego rushinzwe umutekano w'imbere muri Iran. Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yavuze ko igihugu cye kizarasa ku bigize ubutegetsi bwa Ayatollah aho biri hose. Ibitangazamakuru byo muri Iran biravuga ko igitero cya Israel kibasiye inyubako y'umuryango utabara imbabare muri Iran, kandi habonetse amashusho ya video asa na yerekana aho iyo nyubako yangiritse. Mu gutinya ibyo bisasu bya Israel, abantu barirwa mu bihumbi bakomeje kugerageza guhunga mu murwa mukuru Tehran usanzwe utuwe na miliyoni 10 z'abantu, aho ubu ngubu hatangiye kuboneka ibibazo by'ibura ry'ibiribwa, lisansi n'inoti z'amafaranga. Korea ya ruguru igiye kohereza abakozi babarirwa mu bihumbi kujya gufasha Uburusiya gusana ibyangiritse mu karere ka Kursk kazahajwe n'imirwano nk'uko byatangajwe n'urwego rushinzwe umutekano mu Burusiya. Umukuru warwo Sergei Shoigu yagiranye ibiganiro n'umukuru wa Korea ya ruguru Kim Jong Un i Pyongyang kuwa kabiri. Yavuze ko icyo ari igikorwa cy'ubufatanye hagati y'abavandimwe. Korea y'Epfo n'Ubuyapani ntibyatinze mu kwamagana uwo mugambi, bivuga ko unyuranije n'ibihano umuryango w'abibumbye wafatiye Korea ya ruguru. Ni inkuru ya Shaima Hariri mugizweho na Ivete Kabatese. Sergei Shoigu yatangaje ko Korea ya ruguru izohereza itsinda ry'abubatsi n'imitwe ibiri ya gisirikare bo gufasha mu bikorwa byo gusana agace ka Kursk. Itangazamakuru rya leta ya Korea ya ruguru ryongeyeho ko President Kim Jong Un yaganiriye na Bwana Shoigu ku igenamigambi ry'igihe kirekire. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Korea y'Epfo yavuze ko igihugu cye gihangayikishijwe bikomeye n'ubufatanye bunyuranije n'amategeko bukomeza kwiyongera hagati ya Korea ya ruguru n'Uburusiya.
ku rundi ruhande abayobozi b'Ubuyapani nabo batangaje ko ibyo bishobora kongerera akaga Ukraine kandi bigahungabanya umutekano w'ako karere gakikije Ubuyapani. Amakuru haturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko Minisitiri w'Ubutabera yeguye ku mirimo ye kubera ibyaha ashinjwa byo kunyereza hafi miliyoni 20 z'amadolari zari zigenewe umushinga wo kubaka gereza nshya. Constant Mutamba yigeze kwivugira ubwe ko umuntu wese uhamwe n'icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta yagombye guhanishwa igihano cy'urupfu. Kuwa mbere urukiko rukuru rwa Kongo rwamutegetse kutarenga umurwa mukuru Kinshasa. Icyo cyemezo cyaje gikurikira itora mu nteko nshinga amategeko ya Kongo ryamuvanyeho ubudahangarwa bwa politiki yari afite. Ibicuruzwa Ubuyapani bwohereza mu mahanga byaragabanutse mu kwezi kwa gatandatu ku nshuro ya mbere mu mezi 8 ashize, mu gihe cy'igihugu cya kabiri mu kugira ubukungu bukomeye cyane ku mugabane wa Aziya kirimo kugirwaho ingaruka n'amahoro ya perezida wa Amerika Donald Trump. Tokyo irimo gushaka ko yakumvikana na Amerika bakagera ku masezerano kubera ko ibigo by'Ubuyapani bikora imodoka ubu bitorohewe. Ni inkuru ya Kati Silva mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Ubucuruzi bw'imodoka mu mahanga bufite uruhare rukomeye mu bukungu bw'igihugu. Nk'umwaka ushize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarekuye miliyari zigera kuri 40 z'amadolari zitumiza imodoka zikorewe mu Buyapani, zirimo izo mu bwoko bwa Toyota, Honda na Nissan. Iki kiguzi cy'imodoka kigize kimwe cya gatatu cy'akayabo Amerika yasohoye mu bicuruzwa bivuye mu Buyapani. Kuri ubu izi modoka zashyiriweho umusoro wiyongereyeho 25% uretse Ubwongereza. Iki cyemezo kikaba cyarakoze ku nganda z'imodoka muri rusange, cyatumye ibikorerwa mu Buyapani byoherezwa muri Amerika bigabanuka ku rugero rwa 11% mu kwezi gushize kwa gatanu ugereranije nuko byari bimeze mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize. Iki kibazo cy'imisoro ni ihurizo rikomeye ku rwego rw'inganda z'Ubuyapani. Iki kikaba ari ikintu Minisitiri w'Intebe Shigeru Ishiba akora ibishoboka byose guhangane nacyo. Se w'umugabo warashwe mu mutwe na polisi ya Kenya mu myigaragambyo yamaganagaho ubugome bukabije bw'igipolisi yabwitangazamakuru ryaho ko umuhungu we hari muzima ariko ko ameze nabi cyane. Amavideo kuri internet yerekana Boniface Kariyuki wacurizaga mu muhanda asunikwa n'abapolisi babiri imbere yo kuraswa yegerewe cyane kwa kabiri i Nairobi. Umupolisi umwe ukekwa kubigiramo uruhare yatawe muri yombi nyuma yaho gato. Hahise haduka imyigaragambyo ikaze mu gihe abantu basabaga ko umwe mu bapolisi bakomeye yegura ku mirimo ye kubera urupfu rw'undi mugabo Albert Ojwang waguye muri gereza y'igipolisi mu ntangiriro za kuno kwezi. Ibipimo byo kwa muganga ku byateye urupfu rwe byasanze bishoboka cyane ko yahitanywe no kugirirwa nabi. Nina urakoze Jacques Nitegeka. Idonido ry'aya makuru tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Indongozi y'ikirenga mu gihugu ca Iran Ayatollah Ali Khamenei yaburiye Amerika ko izohura n'ingaruka zidashobora gusubirwamo Washington ninjira mu buryo butaziguye mu bikorwa vya gisirikare vya Israel. Mu kiganiro kigufi yashikirije kuri televiziyo yavuze kandi ko na Israel izohanwa. IAEA igisata cy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kijeje kugenzura ikoreshwa ry'inguvu za nucleaire cyameje ko ibitero by'indege vya Israel vyagabwe mu bibanza bibiri bitunganyirizwamwo uranium muri Iran. Ni inkuru ya Igor Bachega mwuva mu ishya Syriaque muhawe nayo. Mu butumwa buto bwasomwe kumbonesha kure y'igihugu Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko iyi ari ntambara bakwegewemwo, yongera yemeza kwivuna bikomeye ku gitero icari cyo cyose c'igisirikare ca Amerika. Yishura ku kamo ka President Trump ko gusaba ico gihugu kumanika amaboko, yagize ati Iran ntizigera ibikora. Uko ibintu byifashe muri Iran ubu hari ibura ry'igitoro n'ibifungurwa, amaduka adandaza imikate n'imashini zo gutora ko amahera navyo ntibiriko birakora. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bariko barahunga Tehran mu gihe Israel bandanya ibitero vyayo. Igisirikare ca Israel kivuga ko indege zirenga 50 zateye ibibanza 20 mu micungararo y'uwo mugwa mukuru mwijoro, harimo n'ibibanza bihingurirwamwo ibigwanisho. I Washington President Trump ariko arihweza inzira nyinshi harimo gufasha Israel mu gutera Iran.
Tuje mu Rwanda, impunzi ziri mu nkambi zo mu Rwanda ziravuga ko igabanuka ry'imfashanyo y'ibiribwa yatangwaga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryatumye ubuzima burushaho kubakomerera aho bari mu nkambi. PAM ivuga ko yagabanije cyane inkunga y'ibiribwa ku mpunzi kugera ku bice 50% kubera ikibazo cy'amafaranga make. Ni mu gihe leta y'u Rwanda yo ikangurira impunzi gukura amaboko mu mifuka zikihangira imishinga yo kuzifasha kubaho. Gusa iyo mishinga iracyari mike cyane ugereranije n'umubare w'impunzi. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yasuye zimwe mu mpunzi adutegurira inkuru ikurikira. Mu nkambi ya Kigeme icumbikiye impunzi z'abanyekongo mu majyepfo y'u Rwanda, amafaranga ya buri kwezi yo gufasha impunzi yoherejwe uyu munsi. Bamwe bahagaze hanze y'aho basanzwe bayabikuriza ku bazwi nk'aba agent kugira ngo babashe gufashwa umwe ku wundi. Elizabeth Nyirakibibi yakiriye amafaranga 39,300 kuko afite umuryango w'abantu 7. Ni ikibazo gikomeye. Nukuvuga ngo kuyatera imigwi ubonye ko ubwa mbere ntisenguraho ikibiriti ntiturahura. Ubonye ko nguzeho n'umunyu n'isabuni. Ubwo rero andi mafaranga nukujya ku mwagenti nkamuhendahenda akampa ibyo kurya nkishyura twatundi nkasigaramo ideni. Nukuvuga ngo aha dutungwa n'amadeni gusa n'ubu n'imbagamizi zahabaye n'abagenti barahombye bitewe n'igabanuka ry'amafaranga ryahabaye. Mbere wahabwaga amafaranga menshi yabonaga 8,500, ubu arahabwa 5,600 ku kwezi. Abahabwa amafaranga y'imfashanyo nabo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri, abo mu cya kabiri ubu bahabwa 2,800. Impunzi zifashwa hakurikijwe ibyiciro bigenwa hagendewe ku mibereho yazo, bivuze ko bamwe ntacyo bahabwa bakirwanaho bitewe n'ibyo bashoboye kwikorera. Agnes ni impunzi yaturutse i Burundi, namusanze mu nkambi ya Mahama. Ubu ndakora umwuga w'ubudozi ariko kugira nze kubona umukiriye biba byagoranye. Abakiriye naho rambona baciye bagabanuka kubera nta muntu yaje kugura umwenda wo kwambara adafise mu nda yarayariye. Ubu unye ego abakiriye mbona ni wa muntu impuzu yatabukiye ko umwenda w'ishuri w'umwana watabutse. Ni ku nshuro ya kabiri mu gihe kitarenze imyaka 2 PAM igabanya inkunga y'ibiribwa ku mpunzi. Iryo shyirahamwe rivuga ko igabanuka riri guterwa n'ibura ry'inkunga naryo rigenerwa n'ibihugu yo gufasha impunzi. Leta y'u Rwanda imaze igihe ishishikariza impunzi kureba uko zakwirwanaho zikora imishinga yo kuzifasha mu mibereho ya buri munsi. Imishinga yo mu nkambi ahanini n'ubushabitsi bukorwa na bamwe mu bahawe amafaranga n'imishinga itegamiye kuri leta cyangwa ibigo by'imari, mu gihe hanze y'inkambi hari impunzi zikora imishinga y'ubworozi. Gusa bamwe mu bakora iyo mishinga baganiriye na BBC bavuga ko imishinga yabo itari kugenda neza. Kanyeshuri Patrick yavuye muri Kongo akaba yorora inkoko. Byagize ingaruka cyane, ntawe bitagize ingaruka. N'ubwo bwose nanjye mfite business hano kandi iyi business ikabingaburira nkaba mbaho nta kibazo, ariko nahuye n'ikibazo cyo kuba impamvu yanteye gukora ino business ni uko abakiriya nateganyaga n'abakiriya bo mu nkambi, kuko ino nkambi yacu nini cyane irimo abantu bagera ku 770. Ibyo 770 rero nabaze yuko ari bo bagomba kumbera abakiriya. Ubwo rero amafaranga PAM maze kuyagabanya habaye ikibazo nyine cy'ubukene n'inzara, bibasha kuba byakwafekta ku mushinga wanjye. Mu Rwanda harabarurwa impunzi zisaga 130,000, nyinshi zituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ibibazo by'impunzi byarushijeho gukomera nyuma y'uko imiryango myinshi yazifashaga ihagarikiwe imfashanyo n'ikigo cy'abanyamerika cya USAID. Yves Bucyana, BBC gahuza miryango mu nkambi ya Mahama. Urakoze Yves Bucyana. Ubu ni 11:43 muri studio za BBC i London, ni 12:43 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Tubandanya amakuru yacu mu karere k'ibiyaga binini ariko tuyafatiye ku mugabane w'Iburaya. Kuva mu ntango y'umwaka w'2024 hari abarundi bijukiye kuja mu bihugu bigize ubumwe bwa Buraya baciye mu gihugu ca Belarus ihana urubibe n'Uburusiya. Naho ari inzira yijukiwe n'abatari bake ko ico gihugu kiri kw'irembo ry'ubumwe bwa Buraya, abahaciye bavuga ko ari inzira igoye.
mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yaganiye n'umwe muri bake bafise mu gihugu c'Ububirigi baciye muri iyo nzira inyuma yo gufungwa no kurezwa igufa imezi 6 maze ategura inkuru ikurikira. Umubiri wuzuye inguma ubuvyimba umubiri wose nivyo biranga Axel w'imyaka 29 aheruka gushika mu gihugu c'Ububirigi aciye mu gihugu ca Bielorusi. Uwo musore twasanze i Buruseli ku mugwa mukuru w'Ububirigi co kimwe n'abandi bakaba batanga ibitagenda kugira baronke ishure mu gihugu ca Bielorusi gifatanye n'Uburusiya kiri kw'irembo ry'ibihugu vya Polonye na Letoni bisanzwe biri ku mugabane wa Buraya. N'inzira abenshi bijukiye muri no misi cane cane abakiri bato babona ko ariyo bashikana ku mugabane wa Buraya. Jewe navuye i Bujumbura itariki 11 z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze ndarondera ishuri mu gihugu ca Belarus. Ndagira Imana barimpa byantaye amafaranga ibihumbi 7 by'amadolari. Ayo mafaranga ndatanga ndashika mu gihugu ca Belarus. Niyo nashafate inzira gana mu ishamba ndagenda je nashaka igihugu c'Ububirigi kuko nico gihugu mwumva yuko coba kizi Uburundi gusumba ibindi bihugu byose. Yemeza ko ari inzira igoye nk'iy'umusaraba. Twatanga uburyo bonka abapaseri kuva ngaho taxi gushika aho hantu gushika mw'iryo ishamba kubandanya ukagenda gushaka kuri frontiere. Abapaseri mwe bari hangana pasere kuva Belarus gushika aho hantu mw'ishamba y'amajana 200 $. Yari ishamba rya Belarus rigana kuri frontiere ya Polonye. Ishamba urumva uvuze ishamba umva n'ishamba turinjira ishamba turagenda umunsi iryo joro mutwirirako turaryama turabandanya dushitse frontiere urabona kure Polonye. Aho rero kenshi niho abasirikare ba Belarus wasanga bagira patrouille na cyane nibo mbere no kuvuga yuko bafasha abamigra kwinjira muri Schengen. Nta mahera badusaba mbere baranadukamira akaduha n'ibyo kurya n'amatelefone yo gukoresha. Nibo nyene batwinjiza mu ico gihugu akugurura ama grillage batwinjiza bwa mbere turafatwa muri Polonye n'abasirikare ba Polonye badusubiza inyuma kandi aho hose ugifatwa urumva yuko manza guhanwa ukubitwa bakakwereka yuko winjiye illegal mu ico gihugu ugakubitwa neza nyine bakaguhosha vraiment. Kubera gushwiragizwa n'ubuzima bubi mu mashamba ari hagati ya Bielorusi n'ibihugu vya Polonye na Letoni biri kw'irembo ry'ubumwe bwa Buraya benshi bemera kwita kuri songoye mu kwinjira ku nguvu ari naho bahura n'uruva gusenya. Urinze uja ku mupaka barakwirukako ufashwe kwisangura mu gasho nshize mu gihugu ca Polonye nafunzwe amezi 6 twara mu masantre ferme tumarayo amezi 6 dufunzwe. Kumva umusirikare agufashe yakubita ugasanga yazanye ibintu by'ibibaho ivyuma hari mbere bazana n'ibintu by'ama bateau électrique birimwo umuyaga nkuba ukamererwa nabi. Je kubganje nukuri n'umwansi wawe ntavyo mwifuriza kuja muri ivyo bintu. Agasho bazita close camp na gasho kaba umba ntufise access yo kuja hanze. Baduha amasaha 2 yo kwiconnect ya internet ku munsi wose. Ubuzima bwo gufunga namwe murawuzi n'ubuzima traumatisme umuntu abari abamerewe nabi n'umuntu atabona ukuntu ejo bizogenda ari mu gihugu cy'abanyamahanga ico kirimi cyawo ntacuzi kandi nta na chance nigeze ndonga kugira ngo basi mburane ni ngorani ahantu nari yindi nanifungiwe hari umuhungu bari kumwe n'uwundi mugenzi we yapfuye yatwawe n'uruzi arafara barahamba. Axel n'abagenzi be bobo bahavuye batezurirwa kwera baronse umushingwanmanza babona gufata inzira igana mu gihugu c'Ububirigi aho bamaze ayandi mezi 4 bahaza n'amaguru naho bigaragara ko amagara yabo atifashe neza. Yemeza ko bobo baronse bakwe kuko ari abo bazananye baburiwe irengero mashamba ari hagati y'igihugu ca Bielorusi na Polonye abandi bagipfunzwe muri ivyo bihugu. I Buruseli mu Birigi, Alain Majesté Barenga. Urakoze Alain Majesté Barenga. Ubu n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mu makuru y'imikino tujye mu Bwongereza. Shampiyona yaho izatangira tariki 15 z'ukwezi kwa 8 nkuko ingengabihe yashyizwe ahagaragara n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri icyo gihugu ibigaragaza. Liverpool izatangira yakira Bournemouth hakazaba ari kuwa gatanu tariki nyine 15. Hagati aho Manchester United izatangira ihura na Arsenal ku kibuga cya Old Trafford nkuko byatangajwe. Uwahoze ari umusifuzi w'umupira w'amaguru mu Bwongereza David Court
ubu noneho yarezwe n'iryo shyirahamwe ku magambo yavuze agatangazwa kuri video ku mbuga nkoranyambaga yerekeye uwahoze ari umutoza wa Liverpool Jurgen Klopp. Uwo musifuzi w'imyaka 42 yahagaritswe mu kwezi kwa 11 umwaka ushize nyuma y'uko iyo video igaragaje amagambo bivugwa ko yuzuye agasuzuguro kuri Klopp. Kute yirukanwe kuri ako kazi nyuma y'ukwezi kumwe ibyo bibaye. Ishyirahamwe ry'abasifuzi b'umwuga muri icyo gihugu rikavuga ko ari nyuma y'iperereza ryimbitse ku myitwarire ye. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza rimurega ko yakoresheje amagambo y'ibitutsi. Gusa Kute yahanaguweho icyaha cyo gutega ku mikino, ibi bita betting. Yari yarezwe kumvikana n'umukinnyi mbere y'umukino ko aza kumuha ikarita y'umuhondo. Ibi ariko we yari yabihakanye avuga ko ari ukumusebya. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Kute yahagaritswe gusifura amarushanwa y'Iburayi n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA kugeza tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Nkomereze muri Tottenham ahazaza h'umukinnyi kapiteni w'iyo kipe Son Heung-min ngo hazamenyekana nyuma y'urugendo rw'imyiteguro ibanziriza shampiyona iyo kipe izagirira ku mugabane wa Aziya. Tottenham izajya muri Korea y'Epfo, igihugu cy'amavuko cy'uyu mukinnyi, ndetse no mu Bushinwa. Izakina imikino 2 uzayihuza na Arsenal ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi muri Hong Kong. Nyuma y'iminsi 3 ikazahura na Newcastle United. Son Heung-min afite imyaka 32, ashigaje amezi 12 gusa ku masezerano ye kandi arifuzwa cyane n'amakipe yo mu gihugu cya Arabia Saudite. Soreze ku irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'amakipe ribera muri Amerika ku munsi w'ejo ikipe ya Fluminense yo muri Brazil yanganyije na Borussia Dortmund ubusa ku busa. Uyu munsi imikino iri bukinwe harimo Real Madrid itozwa na Xabi Alonso ikina na Al Hilal yo muri Arabia Saudite, ubitozwa na Simone Inzaghi wahoze atoza Inter Milan yo mu Butaliyani. Uwo mukino uraba ku isaha ya 3 z'i Kigali, ni mu gihe kandi isa 12 Manchester City imanuka mu kibuga gukina na Wydad Casablanca yo mu gihugu cya Maroc. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze kandi Yves Bucyana, ubu naho tubahonje kuri Unana Rwejo. Mu kiganiro Unana cyo kuri wa kane twabateguriye Sikari muramuzi. Yego turamuzi. Sikari uyu mubona yarahohotewe cyane, azira iki ntawamenya. Umugabo uzwi cyane w'umufundi wenda gisuperiyanse mu bwubatsi, ntagira isoni. Kubera iki? Kubera ibyo yakoreye Pascal uyu. Sikari muramuzi. Yego turamuzi. Ubwo uvuga ninde Pascal? Ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho do umwanya Yvette Kabatesi mu kiganiro c'abagore, ikiganiro tubasubiriramo. Mwiriho neza. Claudine Murekatete uzwi ku izina ry'umusizi Murekatete ni umukobwa ukora ubuhanzi bw'imivugo. Ubu buhanzi bufite inkomoko mu mateka ya kera ariko bwasaga n'ubutitabwaho. Ubu Claudine arifuza ko bwongera kuzamuka bugahabwa agaciro nka kimwe mu bikoresho byigisha umuryango muri rusange. Ndamwitegereza nti mbebambe mucuruzi iki? Ati umubiri ku mubiri, agasomyo ku basore n'agasida ku basamaye, ducuruza umutungo. Ubusizi ubundi ni inganzo yahozeho ijimije, aho umusizi usanga asigaho uwumva intambwe, usanga asigaho uwumva agahe gatoya, kuko iyo mvugo n'ubundi uburyo ikozemo n'uburyo bujimije. Urugero nkoresheje nk'igisigo cyanjye Amakiriro, ushaka gutanga ubutumwa bw'abana bava mu byaro bitandukanye baza mu mijyi runaka gushaka ubuzima, ariko ababyeyi babo bakabitegaho amakiriro. Tubwire gatoya kuri icyo gisigo cy'Amakiriro. Urakoze cyane.
simpakana ko utambyaye sinatunga rwose ibigukwiye ngo mbiguhete mbikubye kenshi bibe bityo ikiguzi cyanjye uyu nguyu mubyeyi uri ingenzi yanjye uri ingeri y'abeza uri kakabura ntikaboneke umugambi nk'uyu ndawugukura wo kwiga bakure nk'aha mubyeyi umwaka umwe urihiritse nambutse Nyabarongo nayo ngaya makiriro uravuga nkabona wagiye ntavuga ngo mu mwanya w'uwo muntu uriho uvuga ni wowe ubyigira ntabwo nikanira ahubwo ni ya mpano iri muri njyewe kwisanisha n'igihangano cyanjye kwihuza n'igihangano cyanjye nk'umwana w'umukobwa impano musizi wabikuye he ndibuka ko mfite imyaka 6 nibwo nagiye mu itorero ntangira kuririmba aho nari umushyushyarugamba baduhaga nk'icyandikwa cyo gufata mu mutwe ibisigo bigufi imivugo migufi ngewe nkaza nayirambuye yose nayifashe mu mutwe ngewe rero nabyirutse mfite iyo mpano nibwo naje kuvamo umusizi muri Katete uyu munsi kuva 2021 gutyo nibwo nashyize igisigo cya mbere kuri sheni yanjye inzozi zanjye ziba zibaye impamo zo kuba umusizi w'umunyamwuga ubikora buri munsi utambutsa ibitekerezo bye muri iyo njyana y'ubusizi icyo cya mbere watangireho ni ikihe Rwanda umunsi duhura wari watesetse inguma zigusaritse ihururu ry'amahanga ryahatanye ngo riguhururize nagusanganye igisebo umufunzo numva ndapfuye ariko sinabipfukirana numva nagupfumbatiza ibihozo gahora yego urumva ni nacyo cyankomeje mbasha gukomeza gukora n'ibindi biratunganye neza mu buryo bw'amajwi biratunganye no mu buryo bw'amashusho mu by'iki gihe tugezemo ariko ufite ibindi utarasohora ndabifite cyane ndi no gutegura umuzingo wanjye w'ibisigo umuzingo mbese ni album yego ni album y'ibisigo bitandukanye byabimburiwe n'iki gisigo amakiriro kiri hanze ariko se iki kinyarwanda uvuga wagikuye gusoma niko kugaburira iyi nganzo yacu y'ubusizi urabona hano hari nk'ibitabo bijyanye birimo ibisakuzo birimo imigani migufi ayo matsiko rero yo kumenya niyo yatumye ngenda mvumbura amagambo mashya nkabaza bikabyara icyo kinyarwanda ukomeje uravuga uti harabambwira ko ubutumwa bwanjye bugira icyo bubafasha cyane rwose cyane pe kuko hari nk'igisigo cyitwa Bacuruzi iki aho mbambwira abana b'abakobwa kwirinda kwishora mu mirimo kubw'indamu cyangwa indonke izi n'izi ngo dutakaze ubunyarwandakazi bwacu dutakaze bwa buntu Imana yaturemanye yego bacuruza iki mbebe ni mpinga mpingutseho bene ariya mataba nimutabare mutebuke mbibarize mu nsubize mbabaza impanuro zo muri iyi mpugu mvuka kuko ubucuruzi naciye iryera si ubw'ubuconco ni ubucogocogo ahari ni ubucabare ndarora ikizungerezi kizunguza kizonze ibanga ku karubanda iyo ni Bacuruzi iki iyo rero niyo nagiye nakiriraho ubutumwa bwankoze ku mutima cyane umuntu akambwira ati ngewe naringiye kugenda kwicuruza iri joro ariko namaze kumva iki gihangano cyawe ndabireka urubyiruko rugenzi rwanjye rwo nshimishwa cyane ngewe nuko bakunda ubutumwa buri mu bihangano rero hari inzitizi waba uhura nayo cyane cyane nk'umukobwa kubona ubushobozi bwo gukora igihangano uko umuntu abyifuza ubitunganya muri bwa buryo bw'amajwi n'amashusho kugeza uyu munsi njye nicyo kintu cyonyine kingora yari umusizi Murekatete cyangwa se Claudine Murekatete mu mazina ye bwite turamushimiye rero naho ubutaha muramuke neza urakoze Yvette Kabatesi na Claudine Murekatete mwariko muraganira imbere yo kubasezera nkundira ndababwire ko indongozi y'ikirenga mu gihugu ca Iran Ayatollah Ali Khamenei yaburiye Amerika ko izohura n'ingaruka Washington n'injira mu bikorwa vya gisirikare vya Israel. Impunzi ziri mu nkambi zo mu Rwanda ziravuga ko igabanuka z'imfashanyo yatangwaga na PAM byatumye ubuzima burushaho kubakomerera aho bari mu nkambi. Amakuru no musagarukiye ngaha mwashikirijwe na Nina Iradukunda.
yarahagarariwe na Mark niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Vlod. Mwakoze kubana natwe na Gahwane.